دما خوش به تماشاوان هیجا به برنامه که تایبەت از پیش بریومه لسر روجلات کردستان روشا روجلات کردستان جبکو هند زانن لروجلات کردستان او دمکه سرهلدان هیا و لروجلات کردستان سرهلدان دست پیکر برای همو ایرانی بو لگلک باجار ایرانی جی هیجی چالکی بردوام دکن لزاننگهان لکجه و کورانان نرازبون گل زیده بونه پشتی شهادتا جینا امینی کو د مدیا جوکی ده و کی محسا امینی جی دنگ ودایه و د تویتر ده کو دنا 2 هفته ده توی کل ایران اینترنت قدخه بوشی اینترنت هاتو برنجی ل اینترنت دیسا برجه که مزن رکوش کند ده 100 میلیونی زیاده تر در باز کرد تنه یا به فارسی محسا امینی کو یم بلاتینی جی حساب نکرن و به آوایی ناراضی بودن لروجلات کردستانی جاره کردن بالا کردستانی هم بطایبتی کشان سر وی بشا کردستان یا دیروکی کو و که هندزانن پشتی پیمانا قصر شرینه کو پیمان قصر شرینه سال 1637 دنابرا امپراتوریا صفوی و امپراتوریا عثمانیا در باجار کرماشان ل باجاروکا قصر شرینه کنها باجاره ل قصر شرینه هاته بو مور کرن و کی پیمان قصر شرینه تی ناسین کردستان کربونه دو پارچه بشکل آلیه صفویه بو بشکل آلیه عثمانیه کو یا آلیه عثمانیه نها بیا سه بش بیا سه پارچه باکوری کردستان بندست ترکیه ده روجاوی کردستان کوه که متزانن برای بندست رژیم سوریه ده بو کنها خودی ستاتوه که کو نهاتیا ناسین و قصریه که هاتیا ایران کرن کرد خواه برواد بند هوی جیران خواه دوستی خواه ولو باشوری کردستان جی دبن دستراتاریات سا عرب ده بو یا رژیم بحث ده بو کو پشتی 2003 حتی نها بشکل زیده یا باشوری کردستانی جو دست وان هاتو در قسطن کردا برواد بر و پشتی ایرش داشته جی باشوری کردستان همو بجا کتب دست کردا لیج به سیاست که شاش یا هرما کردستانی او بشین رزگار کرید ساج دست کردا در قسطن توی کرکوکی 151 آخا باشوری کردستانی دیسا کتا دست رژیم عراقی کنها بشک دست دو مالبات باشوری کردستان دیاب هرما زرد دست مالا بارزانی ده هرما کسک دست مالا زاروکین جلال طالبانی ده نه کو بیو اوایی باشوری کردستانش کرنه ده پارچه لی بشا کو زیده دست نخوریه اورجینال مایه روجلات کردستانیه بچه اوایی جبر کو پشتی عثمانیا رژیم هات نگوارتن لباراتن کوم بحث کرد و بگو اوای باندور لچاندا کردان که لزمان کردان که لرابورنشتن لخوارن و خارنوان کرد حتی هموشی و اوای جیانی که لروجلات کردستانی جبر کو دستلاتاری تنه صفوی بون و تنه داگرکر ایران بو زیده دست کاری نهاتا کرن زیده چاندا کردان دوی در اقرا نبو توی همو زخت و زورا زحمت یا ایرشا دیسا جی چاندا که خوارو یا خسر دیسا چاندا که کردواری مایه در وجلات کردستانی همو زراواج بری دملی هنه زراوی کردمانجی جورین و جرین یعنی کردمانجی و سورانی دیسا هورامی لوری لکی کلهوری دو کی بکی مراد کنه بناو بکه و دیسا باورین جدای کردستانی هنه زردشتی آریا دیسا یارسانی کوکی کوکا علاویان تی بناو کرن که وقتی اهل حق بناو دکن کاکایی و ازدادی ازدایی آنجی ازدی و دیسا باورین بسلمانا سنی و هر وسا شیعه و باورین کل دیسا کل رجاد کردستانی هنه فلا هنه لوی داری ارمنی هنه باوری آشوری کلدانیان که باوری داری هنه کریستیان مسیحی هنه لرجاد کردستانی لرجاد کردستانی به گشتی نزی آنجی زدتری 13 میلیون کردستانی دجین کو لوی داره 2 میلیون بیجن ل ایرانی ل خراسانی نه کو بزاروی کردمانجی یا جوری داخبن ایران سیستم ایالاتانه ل ایران 31 ایالاتانه کو ایران وکی ایالت بناوده کل ایرانی گلک ایالت بناوی نتا آنج گلی لوی هرمی تینا ناس کرن و دیسا
gelek eyalet jî bi navê bajara têne naskirin. Bû nimûne eyaletê ku bi navê Netewên têne naskirin wekî Belucistan, wekî Fars, wekî Azerbaycan, Türkmenistan û Kurdistan ku İran tenê eyaleteke wekî Kurdistan bi nav dike. Lê de nava 31 eyaletên İranê de heft eyalet yên Kurdan e, Rojavayê Kurdistanê ne. Lê İran tenê eyaleteke wekî Kurdistan bi nav dike ku navenda wê eyaletê jî bajarê Sinê ye, İran wekî Senandec bi nav dike. Gerek eyalet jî bi navê bajara me gotîne naskirin wekî eyaleta Kirmaşan ku navenda wê Kirmaşan e, eyaleta Hemedan ku navenda wê Hemedan e, İlam ku navenda wê İlam e. Vî awayî jî hene. Eger mirov behsa eyaletên Rojavayê Kurdistanê bike ji heft eyaletan eyaleta herî mezin eyaleta Dîleman an jî eyaleta Urmiyê ye ku navenda eyaletê paytexta wê eyaletê jî Urmiye bi xwe ye. İran wekî Azerbaycana Rojava bi nav dike lê tenê beşek Azerî lê dijîn li hin bajarê wê û eyaleta herî mezin e me got ku şêniyê wê 3 milyon û 500 hezar kes e. Eyaleta Kurdistanê ku navenda wê Sinê ye şêniyê wê milyonek û 800 e û eyaleta Kirmaşanê ku navenda bajêr Kirmaşan bi xwe ye şêniyê wê nüfusa wê nêzî 2 milyon ye. Eyaleta Loristanê ku navenda bajêr paytexta eyaletê yani paytexta wê Xurrem Ava ye nê şêniyê Loristanê jî nêzî 2 milyon ye. Eyaleta Bextiyarî ku yek ji eyaletên Kurdên Lekî û Kurdên Bextiyarî li wê derê dijîn eyaleteke ya Kurdistanî ye ku nêzî milyonekî şêniyê wê ye û paytexta wê jî şehrê Kurd e ku paytexta eyaleta Çarmihal an jî Bextiyarî ye û eyaleta herî biçûk ya Rojavayê Kurdistanê jî eyaleta Îlamê ye. Paytexta wê İlam bi xwe ye şêniyê wê 700 hezar kes e. Ev ê awayî heft eyaletên Rojavayê Kurdistanê Dîleman an ji Urmiye, Kurdistan, Kirmaşan, Loristan, Hemedan, Bextiyarî û İlam e. Em eyaleta Hemedanê bi xwe jî paytexta wê Hemedan e û şêniyê wê jî 2 milyon e. Hemedan heman Ekbatan e ku paytexta Medan bûye û niha bi navê Hemedanê tê naskirin. û wekî din jî Kurdistanî an jî Kurd li gelek bajarên Îranê li metropola dijîn li Qezwînê berê hatibûna Sûrgûrê dijîn li wê derê û di sala Teheranê hene û li Xurasanê 2 milyon Kurd hene ku piraniya wan ji Bakurê Kurdistanê dema Şah İsmaîl de û demên cuda de hatine wê derê hatine bicêkirin li wê herêmê. Gelek eşîrên ku wekî eşîrên ji Semsûrê, Melatyê, Meraşê, devoka wan, axiftina wan, çanda wan, eşîrê wan heman tiştin ji Dêrsimê birine ji wê herêmê birine. û piştî demekê hinekan xwestiye vegerine Kurdistanê vegerine ser ciyê bavûkalê xwe meselan çûne li Dêrsimê an jî li Erzeromê bi cî bûne. Piştre dema cê pirsîna wan ji ku tên ji gotin em ji Xurasanê tên niha hin kes texmîn dikin ku ew ji Xurasanê hatine ya rastî berê ji Kurdistanê biribûne Xurasanê piştî demekê li axa bavûkala vegeriyan lê wekî ku ji Xurasanê hatine wesa nav li wan hate kirin wesa man û piştî gotinekê tîne bîra me ew yek dema dibêje heta şêr dîroka xwe nenivîsin wê nêçîvan pesnê xwe bidin ew gotineke pêşiya ya Afriqî ye dibêjin heta şêr dibêje dîroka xwe nenivîsin wê nêçîvan her pesnê xwe bidin ew jî wê yekî nîşan de rewşa Kurdan ve Kurd heta dîroka xwe nenivîsîne wê dagirkerên Kurdistanê her dem bi wî awayî li gorê xwe rastiyan berê jî bikin berê Rojavayê Kurdistanê 13 milyon me got ku baweriyê cuda li wê derê hene û zarawayê cuda hene lê piraniya fikr û raman û îdeolojiya wan jî nêzî ya tevgera Rizgariya Kurdistanê tevgera Apûcîn e ji bo ku ji ber ku dema em bêjin Partiya Başmaya Qazî Mihemed ku Partiya Demokrata Kurdistana Îranê ne hatiye binavkirin li wê derê tenê li derdora bajarê Mihabadê birêxistin bû xwe birêxistin dikir nêzî Urmiyê û Partiya Komela jî derdorê Sinê û wan herêma xwe birêxistin dikir.
ته پارتیه که کردا نکاری بگیجه هرمن دنیا کردستانی بگیجه کرماشانی بگیجه لورستانی ایلام بختیاری و حتی بگیجه کرد خراسانی پشتی تبگره آپوجی یا پارتیا کارگر کردستانی ل روجلات کردستانی ایدی ایدئولوژی لوی هرمی بلا بو نهاج هرمن ایلامی جلورستانی خراسانی ج بختیاری ج کرماشانی گلک گریلا ین جن ین میر گلک پیشنگین تاگر آزادی هنه لچه کردستانی تیکوشنه دکن و گلک بردر گراندان گلک جوان شهید کردن و هیجی اب تیکوشین لوی داره بیو آوائی تی پیشوازی کرن جاره یکیه پارتیه که کردستانی رخستانه که کردستانی گیشتیا وان هرمین روجلات کردستانی و نها به آوای او ایدولوژی تی قبول کردن وان دمن داوی داجی سردان روجلات کردستانی گوتنا سلوگانا جن جیان آزادی کو به فلسفه ریبری گلی کد عبدالله و جلان در کته هولی برز و جلان دبیجه آزادیا جنین کردستان آزادیا میرین کردستانیه و به آوایی به سلوگان جنجیان آزادی دنگ بدا به پیشنگی ها یجا استاری و گرلان یجا استاری که ارتش که جنا آوا کرن و دیسا او ارتش بو هیویه که بو رجاوای کردستانی یه پجه در کته هولی یه پجه بو ارتش که رجاوای کردستانی به تیکوشنه لکوبانی لجیهانی دنگ بدا سلوگان جن جیان آزادی بونه هیوی یک جبو جنان جنم ایرانی افغانستانی یک و دبن زحمتی ده دجین جوانا بو چروس که روناهی یک و ایرو ایرانی دنگ بد در جهان بلاو دبه جن جیان آزادی دبه جن و بوی آوائی او جی چاوکانیاوی دیسا جنین کردستان پیشنگیا جنین کردستانیه دیسا ام بیجن جنین روجلات کردستان بر خستنا هپجی و کی هپجی او جی هزن جنانی روجلات کردستان هپجی دیسا یجا دیسا ستار کوکو دزانن پیشنگیا ارتش کربو و هستا یجا شه و دیسا ازد خانه جنین ازد خانه و او جی به آوایی ارتش بون جنا کردستانی پیشنگی جنین کردستانی نشان دکو اوجی شانازی اج بو همو کردستانی بو میری کردستانی بو همو بشین کردستانی شانازی کو جن ل کلاکا میرا پیشنگی شورش دکن پیشنگی پاراستنا آقا کردستان دکن اوجی جیه کفقاشی و سربلندیه ولی وزارت کردستان نهاد بن دورپیچ که ده دبن امبارگو که ده ایران گشتی ایران به گشتی وکون دزانن دورپیچ ده امبارگو لسر تکلی جوخاتونه نه دانستانده بگیرن لتونه نه دوان سرهلدان اندجی ایرانی گل خستیا دورپیچ همو تکلی هاتنه برین اینترنت برینه تلفن برینه و به اجبار کو پرانیا تلویزیونان و به اینترنت ده هات تماشا کردن امکان راگهاندن کم بونه لیوی داری و نکارن تشکیش درخنه در و هر بسادیسا اجبار کو بریا اینستاگرام آنجی پلتفرم دنیا مدیا جواکی دخواستن بشوپینن او جوات بکو اینترنت تونه هاتنه برین و تنه یکو دکاره هنه که مانا وره بکه بلی زر خواه رادیو مانا رادیو دکاره وره خواه لکردستانی بلی زن و بیو آوائی دکاره هنه که دن ببنه دنگی گل روجلات کردستانی لروجلات پشتی شهادت جینا امینی کو 16 ایلون شهید و بو حتی کو ایرون ها ده ام بده 28 ماه ایلون دانه 29 ماه ایلون دانه به آوای شورش دوام دکه نه جره یکی کو در بازی زانینگه ها بیا چراکین زانینگه هانجی دوام دکن کو پیشنگی و یکی دکن اوجی گرینگل ایرانی پشتی 40 سالا کو ملاین رژیم خمینی لسرکارن جره یکی کو زانینگه جره کدن دقازن رولا خواه بلیزن دوان سرلدانانده لی تنه که موسیقه که مزن یا وان سرهدانه اوه کو کوردیناسیون اکتونه پیشنگی اکتونه پلاننامه اکتونه نقشه‌ری اکتونه نقشه‌ری آوان تونه پارتیا جنازه کردستان پژا که چند روز بری بانک ل پارتین روجلات کردستان کربو بانک ل مخالفت ایران کربو گوته بو پیوسته هم انیه که هوبش انیا دموکراسی آوا بکن ام پیشنگیا چراکیان بکن ام ریل دانم بر سرهلدانا بر پیشنگیا گل بکن نقشه ریه که جوان را دیار بکن جبر کو بگو آوایی وکی چراکین بی سری خویا دکن بی کوردیناسیون خویا دکن مخاطب اکتنه کی کنگی چه آوایی
به چه سلوگانا در کونه پیش نه دیاره به پلان ناراضی بونه که گشتیه لکوچه و کلانا دوام دکه لی حتی کنگی وی آوایی وی دوام بکه نه دیاره لگوری ادعای کو آلیه مخالف ایران دبیجن حتی نه 8000 کس دبیجن هات نبت چاپ کردن 180 کس شهید بونه لی ایران بخواه ادعا دکه دبیجه 41 کس هاتنه کشتن که دنوانده پولیس یعنی دبیجه و 1200 کس هاتنه بت چاپ کردن ایران دبیجه لی ریخستنا مافی مروانیا ایرانی که نوانداوی لنرویجیه دبیجه حتی نه 75 کس شهید بونه که 6 جوان جنن 4 زاروکن 75 کس جان خوش دست داده بیجه و حتی نه 18 روزنامه‌وان هاتنه گرتن که اوجی آگاهین که حتی نه دوان به امکانیات ده گشنه را گشتی و گشنه ده درکتن دربه لی آگاهی زلال ننن نهاتنه پشراس کرن روش چیه نه حال روزات کردستان بگشتی روش چیه و که قوتیه که سرگرد که زیده آگاهی تننه دیار ننه و رژیم دخوازه چالاکی و گران بواستینه چالاکی دخوازن رژیم بواستینن و دیویژن ستوکین گازا روندک ریش گازا به ایسود خلاص دبن گازوان کیم دبه حتی نه آگاهی بدست کردنه دیویژن کو 75 کس شهید بونه اوجی بگمان گلک زیده للگور رژیم بری قتل عام بری کمکشی بری هنکی بالکیش و ابرجه و حتی نه نبونه اینترنتی تکیلیا قطبونه تکیلیا اوجی گلک بالکیشه خویای کو بوی آوایی به دمه که دریج بدوام بکه حتی نه کو کسی هیوی نداره خواست دریج به او ناراض بونه کو لروجات کردستانی لباجار سقزی دست بکر به مراسم و شرطنا جینا امینی ده کو نهشتن مالا باخوان گوتن بلا مالا ناخوانش بر وی باوری و اجبر کو موی جینا امینی خویا کرنه و کشته پیوسته اون ناخوان جنان پیشنگی کرد لسر گورستان جنان آخوی جن آخوین جنان لسر گورستان سلوگان جن جیان آزادی گوتن و لایران دنگ بده به وی آوایی ناراض بونه لایران هنکی جی جدا نه بلکه ده جینا امینی دکنه هنجد دکنه بهانه جینا امینی کردستان کرد ناراضبون خود یار دکن نم لبر به یکی لخواد داد کن لجینا خود داد کن همچین داخل خواهر ناسنامایی و انکار کردن و یکی داد خبر جواب سلوگان خواه آزادی دخوازن ام بیشن لزهدان سنیه و داری بلکه بر دین لدیج شیعتی را دبن و ام بیشن کسین دن یل باکور ایران آجل تهرانی بر مثلا حجاب گرتنا اجباری یا سرگرتن رادبن هر کسی که به هنجت که لی جینا قد داد کمان بیا سمبولاوی یکی وکی سرهدانا جینا امینی جیته بناب کرن امش جنس و شوپینن آگاهین کو دکانه مدیا جواکی زیده هنکی تبی هبیا چه دکن دیمن برین سالدان برین کسر دخن و به اوای جی باوری نامینه کو مروز ده باوری بوان دیمن آن آنج بوان وینه آن بکه هن کسی به اوای بزانابون دخوازن آگاهین زلال شیلو بکن در دکان هولی و که همو جاری و دخوازن آلوزیان درخن بری چالاکی زدن ناوندی بون لباجار من ناوند باجر چه بون ایران جی کسی این خواه آجان خواه به جلی سویل دخستنا نو گل و او بره و دبرن چاوا دخواستن بگی آوائی ارگانیزه دکرن به پیشنگی وان دکرن او چاوا بخواستانا بگی آوائی بره و دبرن لیوه جاری جبر کل کوچه و کلانا کی لبتا خواه لکولانا خواه امکانه که دبینه چرا کیال دار دخه هنه که نکارن بگی آوائی ایران نکارن مداخله بکه وکی جارن بره نکاره با آجان خواه وان بره و بره وان بده کی داری بخواستن نکاره هنه که وی آوائی دی گوتنج کنترل ایرانی در کجا جبر وی کجی همو اینترنت و تلفن و امکان برینه و نهایلن دنگ گل دنگ ناراضبونا درکوه دربایی ولاد بله امیجی بشوپینن اگه آگاهین دبکن دستی ما امی حوال بدن جوارا راگینن شکرم خواره هنجی اگر بخواستن دلی و خواست اون دکارن ببینن اندام کانال ما یا یوتیوب و جنیز و پیشکتنه کد قومن اون دکارن بشوپینن امیجی جوارا حوال بدن کو راگینن و بیو آوایی هم سپاسی وادکن کو حتی ها دم خواقتان بر ما تماشا کرد سلاولیس سرکمتن